Kubor nakaslem jong Nongsan Hima. Sokbar Sardarship Local Exporters and Importers Association, Kahima Sokbar Exporters and Importers Association, Batkumjo ka Meghalaya Miners Association, Kilawan Shakmat, Ban Penshai, Bakimdan Kono Kajing Pentok Bria, Ginu Giseng Balang. Kene Gijing Penshai, Kini Gisunjuk, Kalalong Hadien, Bakaladan Gijing Pensapriang Kubor, Bagahinyau Trap National Youth Movement, Balayalam Nuba Louis Dr. Dong, Kalaile Ban Kangdam Hamajai, Yakakai Motion Kikasi Bangladesh. Kini kenhon kilaong bakilaya keren yesotu jengmut bak HNYM hagabala pensyai bat kita jing permi kubor lamler kimdei nakaliang jongki hagaju kapor kisunjuk kila kentu ke penher kubor lamler bakidei banwan syakmat ban panmap lem kumta kin buddin haban dalam ngasio nakaliang jonga ko General Secretary jonga Sobat Sardarship Local and Importer Association ngapan pa ko jing sosi hangni hadin banglayo bat iyo kike berkhoi so kejingmi social media pagladon kejing keno na nur nang no kiru shimet bagi keno ya ba Louis Dr. Dong ubadei u presiden jong kata kaseng HNYM ndai nakaliang kejongi pensyai hangni bagi mdon kono kejing syak diman hapo kata kaseng ne kamdon kono kejing ya peni lan ne kamdon kono kata kejing ya surut bat kini kaseng yimdon kono ke bentar ke penginya surut ya au bat nakaliang jenging penpau bat nak member jengi barokhoi ngilamir jengmut bagi lawat ngathuet iwe ngilai keli pertho bakamdon kono ndrei ngi penpau ne bo utau briu uba ai kum kata ke jing tho ne penbut nam ni ba Louis Dr. Dong te sngobha ba pinwan bat pensyai hapo ka arab sawanta kum ba phila penmi hapo ka social media bat pidei roban pensyai ya ke jingle bakla ke jongpi nakaliang jongi kum ginong trei hang thi ngi pangnut nomor beliau langba ke jing penmi jongpi hapo social media ka kata ya ba duk basuk babala hapo kini ki eksporter lane hapo kini ki biji ki baterai na ke thi ka line LCS majai tengah kepat di pik media ru bapin penmi ikane khobor khanang ba uni ba penmi ya kene penyi biar jemut bat ngi bat iseng bahalang namar bat iseng bahalang bor ngim jukwa namar hidon kam mar keliang iseng bahalang bat ki asion ki jongi iseng bejing mar keliang hidon kam ki jing mar keliang na keliang jonga kepat tangkat ni na keliang jonga ba Ivan Saimot bat kom presiden jonga Hima Sora Exporters Association di dekat bat kini di na Miners Association bat naga soba association dekat begini memang dalam akan dikasih bantu syai hai badai baktu ka jingmi jong social media hagaba tapen sapriang hapo ki Facebook hapo ki WhatsApp hai badai baktu ka jing tho ya ba Louis Dr. Dong belum presiden jong HNYM ini nak kalian jong di association ke bagi laya show meeting laya perkhat laya ya tai seni ba bilong na perkhat ka jing sudom so bitar alo jong kane ka jingmi jong kane ka khubor ka balapen domru baja presiden jong kaseng ka balapen tho sibun ba ki kentian hang tu ke balak ta ba ya ka long renian ka jong u se ka ba matrai buat ki balayo puli ka to sosial media ka bang namla ban sasyo ni ndai ni na kaleng jong ki atin ka action berkat ba ki miners ngila condemn ya kane ka jing tho bat nimla ban priang kumbala ong dai sekretari jongga soba ssion ba utu ba kentho apo apsa benta de ban fisha ye kan ye ndai nakaliang jongi ki action isa le da kanu ke benta penginwat ya uno uba pensapria ke ko khobor ke palam ne apa kepala kata jos nan namangi sutu ba ya kan ke kam kala syukun tho kade ke pamsyong norem yangi kom ki action berarti dekat dengan minus forum dan pedang kali lay akan dengan itu. Bat nakaliang jongi ni kepat nakaliang jongu presiden orang bak jongan ni bagi nom sawi ya kan ka jing tho shula da ka don kono ka jing ya bam sto jing ru nakaliang jongi ki action ru kita jing terbaik namar ba nakaliang ka HMIM bat nakaliang jongi ki action nim don kono kata ka jing pam ya jing mot nak jing ya bam sto jing mot ni ya train kan kat ni don kat namar ni sutu ba ni don kami ki sang balang ko balong de secretary ni don kam nabangi sutu ba kisang bala kini berpej ke cak benda sungi khamtam bangi trai praksi khara ke biada yang i berkhoi dia tangan ni ngalabat ru naka
Berdiri naka Meghalaya Minor Association ngalabat ko Vice President yung kami kasem di nakaliang juga akabiyade bat kanika walami ke jinggan tho yung Presiden yung ka SNYM balawis to dong ke mas ngoban ong hangne ba kum kini ki jingkan tho kiba kum bangi ki association ki balaya don lang hangne Laitili ki asyon naka Sobar Association bat naka Himasora Association te kumju naka Meghalaya Minor Association te ngisngau ban kerpat ya tu breu ubala penmi kita kijing tho lese kala manlong hakajing ya suthu bakala kum para breu ni kum ki breu ngidon kajing duna ngimla ban biang Andai la kerpat ru YouTube ru pala penmi ke jingkan tho ban pentho bria ya uni presiden jong ka sen SNYF balawis to dong ba un penmi na hapo arpso kenta ban clarify ba kalong ka ba bakala namar kani ke jingle jong u kalong ka ba wakta ya ka khai ke peten jongi hang thi ha bajai ka ba ki khun khasi jongi ki balaya imja nang thi na kani ka kat khai tengah soban bo bijing kerparit ha khmat chung media ru ba ni kwa yu ne bru bala kan tho ya ban pen tho bria ba dot dong kemudian ba un clarify la ne ula ban panma na kamanta ka jing bha jong babun balang berkhoi ni sngo ban kerpat u ba unom dei ban sim kano ka jing sngo rem ha ba u ha ban perkharu na kamanta upai ba u bala sakta ha kan ka banta te ngangi tharai uli bala le ikane ka kamru un suthu un sim ke jing suthu halade bo ule ke badon kam kumbala kwa ada ki paiba te ngatrai ni in pediang sobha ni kermen ikane penikerpat kumbala kwa ba arso konta ini ban clarify ikane te ngange ke merkamba uni bru un sa suthu ikane ba un sa penmi ikane hapo kat kum ke jing kwa jong paiba barokhai te tang kini tin di bakhandian ki ba ni ngisno bat keren hakane ko ba abede ibat ka jinge kendo ni ladot ke jinge kendo mena sungi po office jong SNYM habede ibat ka ni ka jing thoro ngila persai na ngila clarify khmat jokiru ba ngimdan kono kata ka jingtep ngimdan ru kata ka preplan ka ba ngin jingtep apa de ka jing thoro tin ka lang jokiru kila sohon ya kata ka jing persai ka jungi ndai manging baklang ba kan kalian susu kayak berkhot tinggi kok berklarify di popres kenang ba borok tiap nama ngi sutu ba berkata menjong ini no berkata berkata no kadai kawai ke pencak borom hati nak kalian jungi ngilak mengelai pensai bro like klik action nyimtan kono ke ba persya ya kasih sepayam bat ngi te kan kat berkiru bat ngi kula do nang syahmat lai te minang ya tre susu kum kacet berdri minang ya syakri kan